Ki zepete nye ke nife tsepie Jehova ki selie. Ke ni sedi Jehova liet selie. Ke lidi pum hodzenu vorlie. Nye ko Jehova ke penyofe tse silicie. Utse ke sos prozo mu we pu vie. We pu temie mu puritio nu gokozo. Ke teje ka ke sedi pu chare nu lele. Ciu ke tse sedi pu kilionu. Pu tejelie mu pu zatselie. Jehova vizela pu ke krie ke chachie baya. Mu pu ke dieto te pu petegi zotio. Jesu Christa u ke lakili uzanu. Ke nisedi ke pelemiko pete ke lusiawe. Je do enoli ke to senyo associate pastor nipu diese ke zasutio. Uko ke zedi ke chatsili tuwe. Christi tu yakaza ke mesa ke krinyepu. Tigo mu ki zetse ke se musu nu ke te pete tse ke su. Heko bu no heko tse ke se rokradi. Ntemu nrishole ke teo ke kro kapie. Himi po ke tse ke lhunu seji. Heko bu ntejao sedi. Nteje mu nzapu tseseli ke teo. Nlie tseseli ke vi no ke kropie. Nyoko mi po ke tse tseji. Je do heko vordi ke zedi. No za no vi ke tse sedi nrishoteo di ke pe krolite. No ke kro kasedi. Ke rishom hato haginu za yetse ke li tseji. No je don za putsese ke teo. Ko mi po ke tseri cross. Nki teo ve ni po ndie sevori ke zase teo. No hasi kapye po ke tse. Nunna kapye po ke tse ko. Babu sedi. Tie nke pele mi ko vatseli ke teo ino ke kro kaseji. Ni po shoro. Etzalinu za putsese ke teo. Ke hu se mor ke sho nunna ko se ke pesise ke teo. Pete ginu no za yetse ke li tseji. Ke zedi nushovo ke teo pe temogi. Mbu ke kapye me do ke mietselie. Mu hatoko ginu za yetseli jedi. Ke lakili Jesu Christa zanu. Apro unki ame jemelosi yawe. Amen. Jesu Christa arhakilio zanu kenise pete ke lusi yawe. Pede tse pretse ke vor ke hiro ke nye nipu generalite. Enoli tepu yetu a pehua tzadiza me pfenhe. Enoli liya le kejie tzadiza me fese ke chanu tendusho ke ba ki kru la chabaje. Kise ke chake hu sodu tzadiza me fe teta sedeta ke tu se pesise ya puti kise ba pengudi putie. Tsili ke vimye ke hu pori vor ke pe cross mo vor le retari ke chanu ke khoya ba je di pete ki chase yawe. Sorkari ki tsanu u ke regola chatha ka ke suko mezi menyo se je di ke krola se je ke hu pori u ti ke je se silie u je meti melie mo social distancing jo mezi press je di chala se yawe. Vorke zeni pu zadu NBCC kresara ke chaja mu uke hu kresara ko ke hu che meza setyo ke chandu u kresara la mu ke hu che lari chabaje di peteki chase yawe nyoko pije.
Jésus Christa ukela ke liu zanu je dori ni pu ker shunu ke pe kro ke ba pe te ko ke lula se awe puti ke vi pu pe utla ke sa hala u ke pe ni fa pe je ni pu bu pu ker sho ba va do hauze di pu die ko ginu pu ke pe le me ko pe te se pe ko ke sala sa ke le cha thena Johan tute kere soru kuso sera senu Jisu pukecha Nyeko ki zahau nu keme jezo tyo Deri te fule a ki zahau ki kole te se Jisu die hanu temye ke lucha kenye nunungule Poli ro Krista ginu lukecha Mu ke kriuli ro kenye uli ro ki zu ginu lukecha Mu podie hawe teminyo kizugi luke batikila pe kudi puke seringulie. Kizugi temie keluha temie peteri mhapunu mori mhachapunu ukere utofa umeje kekriketa ba preya temie vitsinhe puni punurotsi tunhe sohrotsi mu ti zodi lutunhe ketsoko Peteri teminyo hamye peteri mhachapunu mori chapunu u meje u tsofa u kerepo ni predil hutu ya keta temie kelhudze priya keja miri susa pusa mo Timothy keriu se kere kenyenu paulbo puketa temie Jesu Krista peledi lunaya keja me Krista sheme jil dil huya keja me we ke krimi ko kiri kemeje kodil hutu Miebu upese utakre uku ugedi ludo selagi jahanuwe Krista ke pele me ko pele ke momi ko ki ke meje kudi ludo iketsanu nu pupi ke tungulie muji suri pukesanu ni ko ki jahanu ke meje zoto si deri pue pusaketsa siri ni ko tefule a ki jahau ki kolede idipusa Jesu Krista ki jahau ki koledaro ki di poke pele me ko bu ki jahanu ke me jezo to ke pudaga mori ke pele me bunu ke ki jahanu me je ki ke tsokro po fatevo morshodaga ki di ke pele me bu ke me je morshodaga uko pochangu ke le ke re tho ke me ye thosa ke krila muna we jeri samuje tsfadinu Rasekewa kizugi hubazo ketela. Ukoe Jesu Krista pelele di potemie chade. There is a faladi we vo tigi dileme donul hudutamo. Siri ukoe chiri kemeje ketanu penyo kelie. Tsamuje hau nunu penakawa jokeda pe jokawa kepuma kizugi hubazo ketela. Kepelemiko we Jesu Krista ginu Tigi temie today. Deri ukoe ki jahau ki kebache we tsamuna zazofa kemeje moha kemheketsa pakere ke kriketsa ko zedi ke perhie zofozo dio ke kilamuna tiewe uko pe teri iden je chare chepardi adam ki cruzedi pochadi lutuda ketala musala ki jahau gi miepwe uke penyo fanyo kremie pochadi Ketso fatome poricha to dalivi. Mori uke penyo fanyo kreme pochadinu. Pochana kesho tome poricha to dalivi. Moha kemheketa. Kemezje keta kidza haugiwe. Shidi ke penyo fakrefadi. Hakere ke karize ke perheto dalivizo. Ukobu lazar mu ke niu unye zeu ginu ngupe visele. Lazare uke penyo fakre ke famipo. Sirisu ladi ke penyo fa po pieshe ke niu tanu swadi ke niu bu krotze do damozo. Moripue te fuko buvo po ke tsfoko meyo lodi soko ke tsawa mozo. Siri Lazare uke penyo fa nyo kreme pochdi. Ti sonye ke niu jare ginu. Ha ke niu pomize ginu ke tsa kere ke soko. Zena shefa. 真的是不白呀，莫得富个不，我不给吃富个，没有子白呀个子。Look， 给人说路，耶稣他这不给是一个很努力。是说，一个给他了是没好说，他面给面他面说的给面也皮里呀个子。
ke me to me je red thor ke tsa u ko ke thole sun ri shi ke tsa zeng le zo ke me je ke le ze ke pu she ro u ko job ra kra ke re tho chale ya mu por bi ke mo the me ke kri ke me tho ke pe nyu fa ze ke to me ke kari ke me je le ke tsa u ko ke thole sun nu ngu le zo mu ha ke me di the u ko tiu nu zo ri Jisu Krista ke pele me ko zori me ke kra pele ke mo ko medinu ma ke re ke kraze ke se ke per heto zo tenu ke sho tepe ke mesi ke krari fato zo mo vodi tepe ke re ti honu zo shiri ke pele me ke kra pele ke mo ko medinu tepe unu ke meje tepe unu o ke lu pe vowa ke za ni pu le to che to ke za me ke kra tepe honu no sheda ke za o ko su ko serisi krista ke pele me zori pele ke mo me hedi nu gari ki nu ri kredi sheda ya zo tep le nu ke pe ka ko ginuri ke me je phido zo mo ha ke me ke za ke pele me ko ri pele ke mo ko hedi nu thero ke sho ha ke re ke krazedi ke per hido zo mo ma ko pe tenu temie kru hile ke vie temie ma siket zozo siri krista ke pele me poe putu pele ke mo me pom het tudi poze ke me jesa da zori ke pele ugi ma chapo ro kru ke da susa ubo ma ke ha ko ze ke se ke liki u ke penyo fa u cha ke su temie chen ri ke su gi ni pu ma thobo ke me jeba de le no po crea que já que pele me po me fa po que me jeza de le idi o me je ko pe po ki recross di po ki no ke cro ke go che ke te fu ke le ye ke le mu le ke vi che ke sa su sa zo pa ke si me po ke za pera si po na si po gi po si me ke mo ke cro ko va tsa mo na ke me ke mu ko va tsa ke tsa po ni ya ke ja tu satan ne te ro ke sho me do ke piuwe pele ke mo me ko gimuna krista ke pele nuli po ke pele nu ludinu phage vi po ke lu chu fa to ke da po ke kre ke leni to ke da ke me tho the me ko gi po ma tho che ke cha po ke ni tho che ya e ke che po pusa satan te ro ke shuwe ke me tho su se ngu me tse ke cha su ngu me ke cha po jo pone chere susa sula ke phuma ki zahawe maki puri tigi vieko tigi themie ko tigi ke ma sajorli tigi ke me thojo ko zedi kretho chale ken zo johan ker suru ker thefanu jisue pukeza nie ko ki zahaw viero ki zu nie se po viedi nie kretyo siri nie ki zahaw viemozo deri a ki zahaw nu nie ko ke dalede sala ki zu nie ko ngume tsaya idi jisue pusa we jisu krista ke pele me ko ke puma ki zahaw we ke pele me ko ngume ya ke tsa ngume tsaya ke tsa ukela ke lu jisu krista e pusa mo krista ke pele me ko ha ke medi ke phuma ki jahonu no ongum do satan zedi ke pe revo ke tunu ma ke mesi te pe ke re ke kazedi ke pe revo to ke jisu esi so lanu pwe ni ko ki jahonu ke me jeso to ho idi uki pu pe to de siro ki zowe don ni chdi po rike kriketsa po do ke kriketsa sedi ki jogi teminyo petsapena ba huri ke pele me ko per hepetsu petsapena ke pele me ko ngum ke zdonu hesche hero teme ke kra o khabie jisu krista tselemo mori ke pele me di puya ke ja me ke kra the thochdi o khabie jisu krista ke pele no selemo di ki zobu temie sokopie poranye ke vi thokro pochdi ke pele me ko per hepetsu ke me thome ko pese per hepetsu tu ya ke za heshe ke hero temie shi ke ke kari tu ke uko nguyawe uko ke tholesno me hosoro ki jahogi temie nyo ke me je ke po ri ke kri ke nunu temie ke me je di lu tu ya ke ja po chala po ri ke kri ke nunu uko ngulie ke ri li ro temie nyo utho o ke jo ke phuma la kra le di o ke jo ja kra nunu ke me je tu ya ke ja ko po tho tsu ke lie po tho kra ke lie
Putu prukeso ready keme jitu ya kajako. Isaya serase kere punu puketa kere zugi kesho keru ki depo uko roshoshi uko jemha tochepe uko gi salazotyo idi pupetyo. Pasi de kere po me fe po nuri puketa ni ko si tulije ke lege tsme ke joja krangu mota le lozo idi pusa. Mo hakimiti temye utu ke jola krafali di ke joja kranunu keme jitu ya kaza ke klarityozo. Mo tie utokra ke लिए के फुमा के जोजा खा हुए red torzo deri teme के हो परे पो के जोजा खाउनु re dilie di ke me thoke lunu la vorle moli ro cie ki ri re sekoto ke thole se seri uki pupie to de ke nyuli ro leke mo meje innocent suffering idi leke mo Sikemo leba kemo tipunu keme jefele keja. Lenu ke pa ka ko ginu keme jefele. Mori tero ke sho. Lekemo tinu ke krokele nunu keme jefele keja. Mori keme me thoke mo me jenunu keme jefele keja. Hake me ke tsoko. Manase juda ko mo ke di che ke tiunu. Po keme thomie keme zeme ke krabo po jenunu keme jefele mo po keme zeme ke kra jepe kruwa ke digo kenyu me fe po no provoro susumulie jusiro cheli ko lesenuri keme thomie keme je ke za kra pi ke tholese suri pusa mo lekemo meje hoha keme rezo kepeka keme reketsunu keme jetu yazo Deri kizugi kelhunu kizuwe lekemo keme reketsa kepeka hakem heketsa ko ze kesesi vozotyo Jaseluro kemye thomye meje righteous suffering si temye maputu nu thakesla ke thonu thakesla keme je felya kajako adam nyonye kainmu abel unye abele roshopotu chepe ke penyo fa jehova tsakawala po driu kaine pungu pie po rodi po du kriwa Stephen dile ke viu ke zaketla mebu ke chepie po va kriwa Job uko po zeke puse Jehova gi kresekem po ke pelu teze tsase dinu Satan bo po pe tsepen nabe donni cheketse uko po zenungulie mu hakim hidi Peter Timothy keriu se kere kenyenu uko kepuke leonu teme ke hupuri Krista Jisu ze pochedi lunaya ke jao miebu pope tsepu penezotio edi keme toge lunu thaya ke jamiwe keme jeketse ke kraze ke sezotio potogi thaya ke jamie miebu opese utakre uku ugedi keme je pidi ludio ke tole se pusa mo keme tho meje hawe poke kore torzo ke krilamuna meje hanu pia ke jakowe Jisu Krista moginu po mejiu ke zafdi luzaya ke tsla Siro uko ke tholesunu temie ki zahanu ke mejele ya ke za temie meje po chapula po ke kri ke tsunuri musa ke लिए Adamic suffering idi shetenu Adam Jokewa Jehova mhotunu ke phoma tskewa po ke phoma sulanu ke meje ke tyo Keme jeketa kizugi temye pe tegi vorda keta mo ke phoma jakra sula ke she jakrari temye pe tegi vorda keta romme ko penguker kenyinuri thupito keta sungule shiro ke kripote demonic suffering idi te hoke shobu o ke bizedi ke meje to yakajako meje hanu to yakaza te hoke shobu o ke bizedi to yakazame hai ke tse uko ke thole sunuri sike tse kropo ngulezo mo thie uti nu udonuri sike tse simu ngutozo ke kripo tse disciplinary suffering idi ke pethala ke meje fele ka jako ke penyo fa Jehova ponyo po kreko pe tsedi pe thaya tse ke thole se uki pupe to de pe sike se ke te fonu puke tse a ke hupuri kriya ke jakhe Ruo mo pet sedi pet thaya si ibriker ke nye tenye nori puketse nye bu vili ke to la pet sedi pet thaya ke jaso idi ke penyo fe potho po kreme ponyo po kreme ko
bunu rila poke me tojo no voli ke tula pe chdi pe thada ya ke cha uko suringula le we ancestral suffering idi ukra ufu sanyo ko ke jo ke phumala unyo senyo yebu ke me jeto ke ko nyo lu cha pra ke re die the thau nu pu ke cha deri pwe ke jo ke tsu bu po ke jo mo ti tu zo tu lo tu lo zo po ke sho ke cha ja krapye po nyo nyo pu se pu die ke cho giri satyo idi ukra ufu sanyo ko ke jo ke phumala nu unyo senyo yebu ke me jeto ya ka za si ke tringule Johan the first se nu jisu pu ke cha po ke phumala ri mo po kronyo ko ke phumala ri mo deri po ginu u ke penyo fam ha tho ko pye pe si pe ngu se ke to la po mi che di pe nyo ke le zo idi ke penyo fa jehova po ti hunu po tho pom har themi yogi mi kro po ginu po ke ko pom hat tho po ke jas ko pye pe si pe ngu se ke to la themi kro po bu se ke mi di ke me je to ya ke za u ko ngu mu si di po samye sa pragesan he po ke ku tha pye ki jo pe ke se ya ha ke me ke cha ke me je ke cha themi ke jo gi po ri ke kri ke cha po cha ke kri ke cha nu ke me je to ya ke za u ko ngu le we Tie Jesu Christa ke pele me ko u ko e poti ke kranu ke zoda ya ke zodi ki di ke pele me bo ke me je ya ga ki di missionary me ko bo ke kri me ko ki ke me je ke me nga ko di lu ya ga ki di pele ke mo me bo ke pele me ko pe se pe ma po cha ke pele me ko khu ge uko thakre ju siro ki di pele ka momi bu missionary me ko du khiri wa ya moha ke penyo fa po the me ko yale mona po ke pele me po le thome po missionary me ko yale modi ki di haita yeshi ke tsri ke cho mori thie tepe ke reti honu ke penyo fa jehova ki di po ke pele me ko yale modi thie z mo sati ki ke penyo fa tepe ke re ke me re ke tsunu po the me ko israel me ko yale di ma ke re ha ko ha yo puri pu fo po the me ko me yo puri na mo zo deri u ko ngum ko pe tepe ka pe ro ka wa tu di ke penyo fa thie tepe ke re honu po ke pele me ko tsa se tsa te tochdi po pelle to ya ka jame ko yale di so ko gi no po ke ko pe pe si pe ngu so modi more theo ko ki za ho gi lenu ke pe ka te tsa ke kranu lenu ke pe ka ke me re ke tsa sheri te me ke me je pi to ke tsa je ko si to de ki di u ke pe nyo fa jehova lenu ke pe ka ha ko ha gi no po te me ko yale di Poke pele me ko ginu, poke kuopie ke zapie, pe si pe ngusumodi. Uko puri ki di, pele ke mok me ko zedi, ke me tu di ke me shetu yaga. Mori uke pe nyufa Jehova ki di, poke pele me, tsus setadi, poke pele vor ke tsa. Ke hunu uja vik tor vor ke tsa. Poja punu, poja ke vit tomi bunu. Ke cha ke me si ke re totufa. Te pie, ke me si ke re toha ko hanunu, ke me jesse tu da moha idi, uko we ke tso. Moha ke me ke tsa. Tie Krista ke pele me ko. Uko we ha ke me ke tsa. Ha ke kra ke tso. Ke tso mo ke tso la la tu ya di mo. Siri ke tole sa, uko ki pu pie tu de. Peter ke riu die, ke re ke nyinu. Ke pe nyo fa Jehova de pu ke tsa. Akre ko. Mi pie teke sakem he ni gi pir ke tsako ha ke the kropom he di ni ngo he je si mi pie teke sakem he ke me je pe sale ken zake tsa hele ken zake tsa me je si ke tsa ni ko gi vor ke tsala ni ko ngo he je idi ke thole sa uki pude ni ko ke me je ke tsa ki zugi thoba zo lo ke tsa si mo me ma ko hala ni ko ngo he je Jesu Christa uke penyo fanyo zori ke me jeke to ki zahnu vordi ki depo ke me jeke tsunu piga Christa me jeko we rokra le puke ti ke tsoke le zo tie ki zogi te me nyo ke me jeke zah ko ha ko pe tese for Christa me ju zeke me zesori su zo pe nyo mo zo siri te me nyo we po thokra ke le Poke George Jakralanu, Potokra ke lie poke Pumalanu, ke me jetua. Ri Jesu Christa we, o ke penyofa ke me satonyo. Ke Pumayo pore pogito kamo. Siri ke me jeketza, ke Puma ke za haununu. Te me nyo ke lasa ke tula. Potopo kapie, me je haunusudi. Cruz setsudi ula shesa.
Tie kepele meko. Uko we. Kenu dokamo. Kepele kesu tonunu uko maho harakra ke salasage. Jesu Christa uke penyo fenyo. Pue uke penyo fe. Deri temye tsemu jetefa. Temye tsifadi me jehako pe teze keperedi. Pue ke puma penna wadi ki zu ki kolede. Sidi jiswe puketa nye kori ki zahanu ke me jeso tu hosi. Siri nye ko tefuli. A ki zaho ki kole ke dala idi. Teme ke hupuri. Puto ki zahanu baketsi kiwe. Ki zaho me je ko tufati. Po me je no me hu me je to da zori. Kunye po obo Jesu Christa ki nu. Ko ke le me chadi. Po ke di banu reli cheta ke to. Ko ke le pie po ke pele me ko ya chasa ke da uki pusa. Siri Jesu Christa ke pele nu fole ke mo ko we. Ki jaho nu ri ke me jezo tha. Ki zobo upen wa. Sidi ke chache mu ke chache. Me je no ke me je to da ke to. Ke tole sa jo suri uki pupie to de. Ke pele me uko ke me je ke tsa ki zopo gi luba ke tla. Uko ki jaho jo. Pone chiru zedi maputi ke kranu tepie ke mesi ke reto zedi ke seya ke tozo o meje o zofa o kere o nuje o chen mu ha ke meke ze ha ke re tsali ken ze le ha ke zgo ze ke sedinu tsali ken ze de idi teju ki ze da fa ze da le ke vi meje ha ke ze temenyo gi voya zo ke to mo ha ke meke ze Hakere zeke seke letinu, kepelenu u tse talia kaja, u kepele teze se talia kaja, me kekra, u kepenyu fa Jehovah, u ki pupi tozo, pue u pie ke jepe u zilho keze, we file ke lo ke jepe u zilho keze. Kepenyu fa Jehovah die, u ki pupi tozo idi, Korintia ko kere se nu pupi ke dio. Korin keriu kera senu pupi ke dio. Ke penyo fa die haupie u chepe ko ke lie susuri nguya. Musu se ke totu zo. Wesu la tefuleze. Siri Paul pupi Korintia ko kisa se ke za. Kuso hawe u che u mo ha ke me jele ya ke za. Hau ki kiri u ro fa miu. Rofa nu we me do ke pizedi ke perheya ke zatie u rofa miu zatie penkudi pu ke susuringula lie hanu pu ke za pu ni ko hele ke vi jepie ni ko doje le ho si ke zo mo na ke do ke zo ke for ki pu ni bu hele ke vi ke ko kasatu idi rofa nu we me doke pizedi ke perhe ke zu tate pe kodi pusa disiri uko chemonu no o chau mohonu ke me jele ya ke me jeta ya ke ta chemo me jeho tate uko me holasake ke penyo fa Jehovah gi thake le lamotoro Jesu Christa gi o ke pele teze zase thake le lamotoro temiewe chemo hayo no we uthozo di pe ya fele ke vi ke je o pike je pe ugi siyaso ke penyo fugi takele la motoro temo hayo no we famu pele ke vi pe ya fele ke vi ke je te pe o pe je o ja je ke tpe ugi siyaso ke tozo o ko ke toleso no ngulie mosa je o ko ke puye ki ke mhedi po tozo di Israel me nye ke tke kra ke di ke kupo jeno no surprise di potozo di no di je hit die temi hako pe te chataze hako yeze prapye ke ze di je hit die na tau fatese prapye ke ze kanan ki jeno vole vidi siri o ke penyo fa Jehovah po zeke to lano po temi ko surprise ke lezo Joseph me di me yo po churdi Egypt petem ho ke khaketse temi po ke ko ke ni topo cheke lie ke penyo fa Jehovah po zeke to la mome Daniel ke lubie lo sa pe kepe ke ba ko bunu se ke tsa ke penyo fa Jehovah po zeke to la moro Daniel ki kim hedi lo sa ko zeke per helevidi Maria fa po ke vi ke ko po masi se di ke masaru funu no ni felevi me mo hake meke tsa temo hayo no zodi o tope ya fele ke vi
是个这些，我别个些，喂，吃了个味，给别喝了个味，是个这些特别别，特别用个啥呀个这，我讲是个这我来说，是那个托来是喏，特别好个哈，hero 特别好个哈，我讲特别个啥个没瑞个这，我讲 give work 个这个，我讲不服什么个说，不要什么个说。不特别是别个 give work 个自己，我讲马基不瑞，马不瑞嘛，啊给朋友分就好发生，啊弗里给为给些别啊走好做一点，啊我还得呢，不啊些个地不吃食东西，非把多一大么做，但是我讲马给人好个，我讲不服什么个说，特别好哈，我讲 give work 么么他，若这些的给朋友分就好发，古多弗里，不是给他是咋嘞？不，我个头个卡别，不发kreativ 里的呢。我个不白牙是不什么个说，特别是我是白牙不的，多个皮呢，给白黑个是呢，我个给呢，我给白牛粉，马白得吃两个啥给白牛粉不哎，马不是吃啥来跟这个的，给没人把我多给的，是个白得个卡车的要为个这他是。他被得出来个啥个朋友不会 impossible situation 个被得个卡些吧个这，我个是特别个做别个事。天个开个别里面个，我个朋友不就好吧？马努不会，我天面，我突说的别要不来个位，得多别我只要个这些，我吃来个位得多别我只要个这些，天面个个。马不里拉喂，我给朋友发开门儿，给朋友发给过门儿，不给苦发什么大做掉。马努我给朋友发，我天面吃了个味的肚皮，我只要给这些，我吃了个味给做些，皮还有不里别什么味，我 comfort zone 都接把么味。马努我给朋友发，我吃了个味，我吃我还有那白牙发了个味的肚皮，我只要给这些，喂。我若不给路呢，没面上没打着掉；若不给路呢，喂，没地没家，过没面上没打着掉。天我个给本来是的，耶稣基督给我给本来是的呢，我不我拖着的白牙不来给人，我让些给这，我给过我给他说过是哩，基督给本来他努他这些的，你不就好完了，吃什么的，我给给没的，我给朋友分了，他给杀出来一个。我给朋友说，不马上个热头，不给过热头，regret头，不爱自己只吃个手，不爱 regret头，莫太面，我吐出来个味，什么还有能弄出来个味，我给过个有人比赛的，我也给没的，我给朋友说了，他给热出来味个，我给朋友说，我也太面，我吃我么还有能弄出来个味个热，我别个热别，我只要个这，我个 regret 个。不，我别个也别我只呀，给这个我个觉得我好犀利开，给朋友说，我不来个右边，得多边，我只呀，我是得多个也别我知道一个啥，我别个也别我知道一个啥，给个那么呢，我给朋友说，我别要不来个右么呢，不托我拉别要不是个掉，我说no别要不是个掉边，我不敢给是谁个子啦，不。我被黑了个味么呢？不托，我说no被黑色个丢边，我抢no是谁个子啦？不托，我吃了这个做出来味是个怎么呢？不托，我说的，我给no，他给得不吃出来味是。不托，我说的他给得不吃出来味是，我那给得不吃出来味是个子，手边他面要不干给是谁个子，我搞个那个。好了努，给他来说给朋友不丢喂，我不白来了努把喂。好了，我别个别不给死了，不日子不了，不白来了，不没日了，不顾多不的努，我不开门人么，不吵努对了努个子，给他来说给朋友不丢，好了努，我不白来了努个子，我别个路边不给死了努个子，我给不是喂。每天给没这个子。给这哈努，我不努，我拖着的被压不来个味，给些，怎么还有努被黑来个味给些，特别是个这我给佛呀个这，我个不是那个大哈努哈，我给朋友分就好坏，耶稣基督给努旁边，他面有这个事，不给过，
po promise susuri uko bungu le de Johan ker suru seresenu Jisu e puketa ni ko ke me jezo to ho deri te fule akiza ho ki ko le de si Jisu Krista por bizodi po ki jaho ha penle musidi tewe Prabye teminyo tsuke se ponu neu. Ke hupuri po gi for ke limye. Po gi ba ke limye po zedi ko ke limye cha. Po gi nu ko ke limye cha. Nu ne ke te funguli ke vi. Prabye utsu se ke da Jesu Krista dianu uko nguli te. Po ki jahanu for di po to po kapye. Ke me je ke tsa. Ke pe re ke tsa nu sasadi. Ke me je pe sali ken ze ke tsa nu ki zu pen wa. Ke phuma penwa sidi thewe u se nye gori kole ke tula am hedi kole nero nye thon ye retsadi nye me je ko rifadi ke per hesli je imode deri thewe po ke pele me ko bunu o pie ko hubie po gisle po gi balie po pelele po kremerle di po ginu relile nu keche po ginu thefule mo po ginu kole nu keche prapie ke pele me keche how happy u ko pette ko yatswe Jesu Krista puge satwedi ki zahowe ke meje ke tsa ki zpo There is a faladi o ke penyo fa Jehovah ki zo meje konunu po ke pele me ko yali hoda mozo po ke pele me ko yali ke to po ke ko zata mozo po ke pele u tsake so holi ke logatala po butchen to da mozo po ke pele me yali logatala o po ke meje to da mozo siri u ko tiwe silige o ke penyo fa Jehovah o tsake so po u pete ko gi po maro po bapre mi popo ke tsagi po maro po bapre po u seto we to ke fo ke za ke per ke za pete ko simungu to so ke za ke penyo fu chili ko kripo di sera te fu no po ke za atsa apuro tsake le mo za mhe angu to desi amenu di po fo ke za mo za no aki di po pusa to shi ke za pete ko si to de iti pusa no le ko japie ke di futsi iti pu Uko zalipo ke lidinu Jesu sigamo nusho porizo idi ke libaya gaza zalisu surakrata ke kreke pele meko o ke penyo fasigamo o meji ki ke tsopo baga ke penyo fasigamo o nusho o ke re ki ke tsopo baga ke penyo fasigamo o chana o ke re ki ke tsopo baga ke kreke pele meko ke penyo fa o seketu Poi usi mu po to utsadi useke to ke penyofa po to pe ya fle to di tepie po make re po pie ubuka gi sesegeda u ko thewe u pie su lu pie Jesu Krista gi selike ju ke pele me ko Krista gi no tefudi ke huki puri poti ke huki puri make reze ke seketula o kowe o do jefa thazoleke ke krila mona ki jahanu o ko ke me jezo to ke tsa Jesu Krista o ki pupie to de siri pue ki zo me jeso ko se yo puri pu po ke pele me ko penne wale kenzo o po ke me je ke tsa sunu pizori pue me jeso ko pu o penne wale kenzo Corinthia ko can you dieta tanu sokro kipugetsa macha petenu he ke me jilie deri he penne wa mo si he nu ke hu ke ru chata ya deri he je ke chata mo mi he pe se phi deri he bu he re bida mo he va pe zwa deri he pe kawa mo idi he ri ke me jile zoe deri ma ko yo pori he penne wa mo so idi pusa o ke penye fa Jehovah ke ko po ke khre ja thorso Jesu Krista ki zaho ha pennele ki zaho ki kole de musa ke medi teme ke hupore Krista ke pele nu for ke लिए bava doso ya winu nu Krista gi nu okori kole ke tamie Krista gi nu weri kole de musla oko thewe ka lekhe oko ke meje ke tsaki zaho nu ke show satan te ro ke shows de ke perhe ki zoze ke perhe ke zaho nu ha oko thewe Kuole ke tola ke pe hesa to mode deri u ko kuole ke ta mi chdi Jesu Krista gi nu kuole ke ta mi chdi ke shoze ke pe hedo de we siri u ke pe nyofa Jehovah po nyonyo ko po ke pe lemie
ponyo po kreko bu ke me je ke tsa ki za ho ginu ke pe resi to le ho zo po ti po fo to po ke pe le me ko bu rali da ke to ti po khasa to mo po ti po fo ke tsa sin he sa we ki zo ki ko ke le me tsadi o ke pe nyo fa ke din no rali che to da ke to po ti su sa ke pe le me pe te ki vo to sin he sa weary Ketolesa pupiketo kem hedino Jehovah ke kriulano ko ke lesheri ko la sale ka za pugo tsdi o ke penyo fa ke dinu no rali tsi to da do ke tsala tie o ke kreme ke kra ke me je ke tsa ki za hogino ke pe re ke to de ke pe re wadi ki zo ki ko le di jewe fodi o ke penyo fa ke di banunu rali tsi fa bade o ko skola o ke penyo fa te jezewe Mutiri me ke kra rese upye me shi stedi ke perheze zo mo umi popo ke tsepo potiki chepo ke meje ke tse ki zahoze ke perhevo to shi ke tseri u ke penyo femedo pue u pe teko me popo ke tse ti soja ko pe te propye ba There is a way, poti pe chale lozo. Ke thole so ki pupye to de. Poti pe chale lozo. Ke meje ke tse hawe doyo polar bizo. Oko me po teacher cripple who kelesa Richard Selede Tucha Selede edipuya teacher cricket who kelewe to mode tie teacher cripple kenye cricket sefodi ke chachimu ke chacheze ke mazso kesa ke tu kese yo puri demo Musulanu ke tholese ubu ke meje ke tsaki zahanu poti doyo poje bal ho ke tsa u ke penyo fdie u ki pupye to tewe u go esla se gefa thazolege rezori to shili ken zda zori u ko ke meje ke tsa ho ha poti doyo polazo se gefa di krista zedi ke per he thale ka jamiewe kole to mo o pia ko pe tenu ke penyo fe jehova po tho pe ya fso to di pe u buka ki sasa ke tsa susoro kadi ni pu no the fudi u ko we o pi rifzori ni pu zedi to zo leke Peter ke riu pengu ke ro no pu ke tsa deri poti hoyo she ni ke me je ke wa she Poginu muke meje pe te parya ke ja Krista ginu nye ke pie ke chache zaye ke tsunu sili ke tau o ke pe nye futho nye pe rilie nye tse pe viti mu nye tse ke meti jiu nye tse pe kosetyo popo te le ke chache ke ko tse amen ke pe nye fubo po die ko ginu japie pe te ko tse ke sala sikili tse tina Keze ke chatslido. Ke mesato ke kre nipu bejiwe. Chedo nke hubu ke zedi. Nrishokili la ke tejipien tsiya. Krista mebu tsemor ke sho nunna kake sakim hidi. Hekobu huni hola chaba mor ke sho. Ke hula heko khye tsemor ke sho. Chedo nunna se ke pesi ke se. No heko mipo ke tse krodi heko bu ke koya balichi. Tzalino nipu Krista mie. Shituri mvie. Shetazari heko laviko ke tse. Tzali die pumakere tse goginu. Ke li ke sla ke tejipin tse ya. Nipu shoro no. Nkityofe ginu. Nunna sevordi ke zakese. Kidze hanu ke luki. Ke mejezotyo. Deri no Ginu kerelinguli to katsen in the city Kazasa Hekobu Krista Mitsakata Kahupu Piers Oshiri Mehoter Flidi Ginu kerelinguli tsachi Jedo Nipu Heko Kazeke Pekrokili Hanu Miho Upi Missi Miho Kemeje Katsaka Natsaka Bamie Sukobu Mehodi Nginu kerelingu kilitsuchi. Nyofa nkityofa die sevori. Kazaka sukobu nipu. Ukonu tupe lyolie. Ukonu tsuke tefuli kityo no ke krokasuchi. Kazedi ke pe krokeli haula ke tejipin tsiya. Tisoza pe vovo ketuko pe tesedi. Njinum pelese. Nyoko mipu ke tsesedi. Njinum pelesedi. Kelakili Nazare Jesu Christa zanu. Apro Jehovah kia mejemelose away. Amen.